Koy Martin. Okay, kayos. Yan. Pasayan. Pakinawan ninyo, pre. Super sulit boss na king. Kay ang among set up. Wanna join my kapila. Okay, kayo. Medyo di ay maayo ang tumang pagsalik sa usa ka tawo. Kaysa kaulahian, ikaw ang dihado. Yes, it's true. Do not trust too much. Because too much trust. Okay ra kayo? Okay, kayos. Himingaw ko gapnon! Di ko kalitok yun. Too much trash will kill you. Kasi too much trust. Tag-twister kayo yours. And at the end of the day, you are very unforgivable. Mayong bantag ko yung yanong sa tanang suking nagatang sa mga gapnod sa kinabuhi version 3.0. Muchas gracias, por favor, señorita. Hola, mexicana, el filibusterismo de hola, mi amiga. And to all the listeners, 안녕하세요. Tara, opa. And to all the listeners, tara, live version 3.0. Mag-share sa kokoys, mag-share. Minaw sa ko gapnod. Tanang ko sa ngalang Dudong. 31 anyos, taga-Agdao, Davao City. Just hide and seek and I'll be there. I am Dudong. I am 31 years of service in Share, koys. Agdaw si Ugdaw. Ay, naugdaw mo gapon. Namugay na ugdaw gapon, Agdaw din. Ano na ko'y kalibino sa kaanak? O sa kaanak? O ga. Di rin na ako gipapuyo ang ako ang pinsan na nag-eskwela sa o sa ka-universidad. I am living on a jet plane with my wife with one son and together with my cousin. Ugaw! Okay na kagaw! Og sudan na mga gapnod sa akong kinabuhi. Shall we start a laugh? O gingin, It isn't. ang nahitabo. What happened? Okay. Sa muka. Yuki! Asa naman yung akong kanding? Nandiyan sa diri ang kanding! Peter! Si Apyot bay. Ito na na ko si Lolo Tasyo, kaya gipakaon na ako ang mga kanding o Bimilda Grass. Lolo Tasyo! Lolo Tasyo! Uy, apyot. Ama na na kong pagkaon o Bimilda Grass ang mga kanding. Maayo kay gipakaon na nimo ang mga kanding. Natingalag po, nagpuros ang usa ka kanding, Lolo Tasyo. Oo, siyempre gitakbagan gyud siguro naglaing kanding. Ay, nakita na ko si Peter. Si Peter ang mitakbag sa kanding. Nisulat siya dito sa may balkon. Kau ba ng kanding na si Yuki? Ginoo ko. Natingalan lang ko nga nagbuntis na si Yuki. Oo ba? Bidaw be, lilion daw na ako ang asa man kanding nga ane ang Pero gikabayaan ni bidaw be. mani siya lang. Oy, kapareham na igdaw ni JC. Lo, Anong gikabayaan maning asa man ni si Peter? Bidaw be. Okay. ito siya sa Gunite daw ko ng kanding, gunite. kanding. Okay mga boys, welcome sa What's in a Box? Magsugod na ta, nawala mga tao mga koys, no? Please share koys, please like, follow, and share atong live karon mga koys, no?
Kauban si DJ Kokoy Martin, kois, na miss lang kinako, kois, ang mga gapnod sa Kinabuhi version 3.0. Shout out muna, kois, kay Mona Lisa Odaris Gatase, kay Winger Yohada, thank you from Caloocan City, Sheena Lazarte, kay Josie Dalmas, please, John Ray Cunanan, thank you so much. Greet na to ang mga kois na to dira nga nagpakuan naki-live para sa tuwa kois, no. Hello kay Marife, kay Josephine Lagadaw, kay Marifel Ramos Laab. Ibalik palihog ang tandem ni Yan Be, kado kupido og kuan ko kay Martin. Oo, sila Tita Presi, no, bitaw, no. Ayan, so start sa takoy sa to ang kuan koy sa to ang What's in the Box. Okay? Nawala ng mga tao noon. Sige, koy, shout out sa Josephine Ralgado og JBB Miko, Linlen Caminero. Ayan. Ing-inin. Pusang iring ay mo siya pananaw ladra wa mo nag-share. I-share sa ninyo. Ano malipay ta ninyo. Nawala ang mga tao, koy, sa... Asa naman, boy? Good evening, Koy. Linlen Caminero. Maraming salamat. Okay. Sige, mag-start na to, Koy, no, sa tuang What's in the Box. Ayan, What's in the Box, mga Koys. Mauna itong What's in the Box. Brought was by my pro. Shout out, Ing-inini. Ing-inini. Masyugod na tas tong What's in the Box, ha? Ang makadaog ni ini, makadawat na ninyo og paumasahe. Uy, upat din siya kaklase paumasahe, guys. Oh. Tapos, kuan pag yun, guys, kaning Pauliniment. Oh, Pauliniment. Oh. Sige na, watch na kayo, guys. And then, please, share muna Loris Buroy, Mona Lisa, Janice Mendez Gokong, ayan, and John Lee. Maraming salamat. So, start na ta karon, guys, sa to ang What's in the Box. Ang clue na to, mga guys, please, like na and share. Ang clue natin, guys, isa po itong... Sige ni siya. Tapos ang tanawon, kay makalimot ko. Gamit nato ni siya kay tungod gusto nato nga nindot ang atong pamanit, nindot kung kalawasan. Ang clue ni ini, guys, naani siya sulod sa bottle, nasa sulod sa botilya. Ayan, Winger, maraming salamat sa pag-share. Sir Doc RM, shout out. Jongjong, salamat kayo. Windy Negra, ayan, shout out ko sa ating What's in the Box. Now na, please, don't forget to like and share. And so, Jopar de Muna, thank you. Rico, I love you, idol. Shout out Rico and Kirby. Sabi niya, Toner. Joanne Tibbs Pau, shout out ko sa Hikoys. Musta ang pagdamay pandemic? Hi, love buddies! Thank you for watching. What's in the Box na tayo, koys. Ang ato ang clue. Nani siya sa sulod sa bote, mga koys. Ginagamit nato ni siya actually ay labi na sa mga hilig kaayo o kuan, koys. Hilig kaayo nga munindot ang pamanit nindot ang ilahang kuan, koys, ilahang tawag anyo kaning ginatake na siya, koy. Ginatake ni siya, koy, sa ginainom. Ang clue ginainom. Lotion. With Silmar, lotion. Vicks, mainom tag Vicks. Kuhan, Helen Palotes, girly. Shout out, koys. Ayan. Alcohol. Pau Hap Plus. Dapat na siya, kuhan, koys. Again, koys, na siya kanang pangalan. Pwede ni mo butang ang pangalan, koys, kung dili, ayo tong generic. Okay? Paulito, Saon, Tablitas, Ryan Mark Panserga, Galyon, Sunscreen, Di Macho, Mayra, Mitzelmar, Gerson, Papildiliha, Bairan, Kisha, hi Kisha, Roll On Perfume, BB Oil, Toner, ingon ni Junimar, April Joy Dorde Cream, Beroka, ingon ni Vanessa, ayan, Gluta or Vitamin C-ish Joy, Venus Buga, hi Tits, Collagen. Ayan, Looks White, Gluta. Good evening, Moisturizer, Mona Lisa, Evelyn, Rico, Glutathione Tablet. Mayra Ipo. Ayan, first Mayra na pangalan ko is ba? Dapat ay pangalan tapos kung unsa to siya. Ore, Mayra na Mayra Vitamin C na Mayra Glutathione, dapat na siya brand name. Loxy White, Vitamin E.
Ayan, Myra E vitamin, alcohol. Sige. Answer na. Share. Don't forget to share mga koysaka para dagan taong masharean po ng blessing. Jensing, Roth, Kabuagas, Malbas, Mario, Paracetamol, Princess Sam, Myra E, Albert Trust, Koy, Kojik, Vitamin Z, Vitamin Z, Vaseline, Petroleum Jelly, Juliet, Madlang Bayan, Cities, Myra, Galion, Evelyn, Vitamins, Myra E. Ayan. What's in the box? New Cell Collagen. Mga ingana ko is na pangalan. Ateline, Aikois, Shima, Lipstick, Aldrich Paul, Liniment Kois, Kit Angelo Bacos, Lux White, Gluta, Evelyn Merlo, Ascorbic Acid, Avon Lotion, Engonigalyon, Ling Panday, Glutathione, Potency, ayan, Snow Cups, ayan, ang Pau liniment na to, Pau masahe ko is para na siya sa tong sakit na body pain, ayan, pwede po na siya sa mga sakit-sakit nga uban pas tong makalawasan mga kois, no, ayan, good ni siyang Pau masahe ko is para sa floral is a unique combination essential aromatic, apply generously desired area and massage thoroughly. Pero syempre kani ko is mauna mo ginatong naandan ko sa Pau liniment. Lola Remedios, Tony, Josephine Conzays, Juliet Christian Morcales, Sulfur Soap, Mona Lisa Enerbon Plus, Snow Cup Glutathione, Stress Tab, Joji, Juliet Efficacent Oils, Healthy Options Balance B, Josephine Largado, Belo Collagen Powder Drink, Omega, Christine, John Ray, Olay, Belo Glota, Myra E Capsule, Potency plus Collagen, Melgrace, Atilin, Stress Tabs, Black Mask, pa-shoutout po, Rosan Pondoyo, hello po, Pau Masahe, Black Mask, Ingon ni Galion, Ainong Kim Nicole, Gluta, next clue, Kois, Juliet, Vicks Inhaler, Healthy Options, Glutathione, on-site clue, Kois. Ang clue na to, Kois, ginatake ni siya sa tao para good ang skin and ginatake ni siya, Kois, para mugwapa ang usa ka tao, ana. Basta, food supplement. Myra E, Pau tablet, pills, Kois, ingon ni France. Dolphinal, Robust, Front Row, Sinuex Front Row, Vitamins, Eden Salvador Charcoal Mask, ni Charcoal Mask, ni Myra E, ayan, salamat, padayon takoys. Sige. Another clue ani koys. Ginatake yun siya, so ginainom yun siya. Myra E Capsule, Vitamin A, Elhap, Joji, Maita C, Claire kay Vitamin C. Ayan, okay, sige, salamat kayo sa mga OFWs na ito nang watch karon guys. Thank you for watching. Ayan, Robust, Life, Lynette Apolinario, Mona Lisa Odares, Safeguard man siguro na guys. Mine salamin sa likod guys. Myra E, ayan, Rico, Snow Cups, JB Dice, ayan, Vitamin E, ay si Mama. Pilapil si Mama dari. Celine, Bama, Vicks, John Ray Kunanan, MX3, Lux White, Glutacois, Roby Libunaw, Roth Kabugas, Centrum, Florivel, Tiki-Tiki. Tik-tik na yun, ingon, tiki-tiki na yun. Tiki-tiki, tik-tik. Kutry, Maxi Gluta, Ageless Beauty Gluta Powder with Fish Collagen, Fern C, Gluta C, sila Boris, Di Alpha, Tocopherol Vitamin E, Myra E, kompleto kayo, MX3, Any Curvy, si Anthony, Jensing, guys, mukha sa, tiki-tiki, Ako ka move on sa tiki-tiki kay answer. Decolgen, Vitamin E, Gerson Alvarez Mercado, kumusta na mga kois? Rexidol,
ferrous sulfate, basig ferrous, Diane Pills, Rico Glutacy, Jolene, Jenny Martinez Saridon, Kois, Cartoon, si Cartoon, Vitamin C, multivitamins, Gloxy na DJ need ni mo na. Silin, ingon, Ish kay Kiri Gluta, Vitamin C, Malunggay Capsule, sabi ni Joan Tips, Metatayon, Kois, laptrip kayo ang tik-tik, Kois. Yate, tiki-tiki na ito. Malayo, kung gaya, binukong tik-tik. Binuang mo na. Tiki-tiki. Oy, Enervon. Oxy White plus food supplement in Galion. City Nicole Front Row Lux Glutacois. Drive Max ingon ni Christine May Palapo. Drive Max. Pro Life Fish Oil, Gerson. Okay ra, Kois. Nadamay sa pandemic. Pareharat na ko'y Joby Robust. Atilin, Aldrich Paudi Arco, Panyawan Capsule. Benhar, Biogesic. Aceton, ingon ni Lihawu. Yummy Bit para Trust Kois. Kremil S. Robust Kois. Nanay naka-answer Kois. Naninlabay dito ako no. Pero kailangan ako o kanang kuan Kois. Tulo. Amoxicillin. Frozen Collagen, John Lee. Ginger, Johanna Rinos. Sweet Dilama, Hi Barbs. Kirkland Vitamin E, Anti-Aging. Barbie, thank you. Si Joanne, Centrum Silver Kit, Angelo, Myra Ultimate, Lycopene, Vitamin E, Dietary Supplement, Collagen. Nilaan, Gonzaga. Kompleto dapat. Ang answer dapat na ay pangalan. Enervon, Yosana, Kois na collagen. Yakult. Trust, collagen. Tilas, Kois. Tilas. Toothpaste. Toothpaste, gamay ka ng pang-hotel, Kois. Kinawat. Wala mo nag ako sa una. Ka na magto kong hotel kay ako ang pagsulod sa bag ang kuan, ang mga gagmay nga toothpaste ug toothbrush. Centrum, ay clear la sa atin. Sangobion capsule, ingon ni Stipel Jansen. Cherry Percoy, para matubo ka. Mirasol Stress Tabs, Inhaler, Liwaho, Angela Marie Vicks. Ginainom siya koy sa ginainom. Calvit Gold, ingon ni Christine Mipalapo. Regards ko kay Ate Dra, Maymay, kay Ate Arding, kay Mama Cherry, kay Papa John, Josephine Logrado, Celine, Maria P, Candy, Cerolino ako, Paracetamol, Genemor, Myra Cream. Pwede na imnon ang mga gibiyaan. Ay! Gluta, Brian, Tawas Kois. Ginainom mo na ng tawas, gatoy. Centrum Advanced Fish Oil Capsule, Cream Silk Kois, France June Cream Silk. Kasi mo mo inom shampoo eh. Ang clue, mainom siya tapos pang pagwapog panit, pang panindot, tanan. Snow Caps, L-Glutathione, Coca-Cola, Collagen. Nakatawa ko sa comments. Efficacent oil. Nanaba na mga koys. Lagi, tambok na kay Jeanette Borang. Quantum, Malunggay Capsule, Aspirin koys. Solmiox, Vicks. Mainom gani ang clue. Mainom detag Vicks ani. Vita Plus, Jason Quinones. Hello Jason. Regards ta kay Lynn Nunez. Ayan, Metatayon. Nonoy Kevin. Oy, hi. Hi Nonoy Kevin. Ato mga pinalangga dira na mga TikTokers. MX3. Mojitos nga naay limon. Sambong tablet. Myra 400E. B1, B2, B12. Potency. Myra Igluta, Jay na, kois. Vitamin C, collagen. Basta, kois, dapat kung nag-answer mo, dili lang katong generic na, kunwari, kanyang vitamin C lang. Na pangalan ba? Kunwari, Potency, Myra E, Kojic, Metatayon, Glutathione Capsule, kois. Lux White, kois. Ingon ni Nonoy Kevin, Parikoy Nonoy Kevin, Sulta Rowena Wing, Dayan, Glutathione, Myra 400 EU. Ingon ni Akuan, Glutathione Capsule, Centrum Complete, Ragin, Jason, Ragin, saan Ragin? Snow White Collagen, Omega Kois,
Ginainom din ang omega nga halang makay na. Halang kay na, uy. Neurogen E, yung ni Christine May Palapo Mag-aso. Ronel J. Otero, Enervon Gaw. Ay gaw, akong singer nga pinsan nga gwapo kay tingog. Christine May, Jupiter, koy shout out. Ayan, unsay kluan na koy nakabutilya ni siya koy tapos ginainom ni siya para mugwapo ang panit basta pwede pang lalaki, pwede pang babae, mahimo kang tawo na paracetamol. Enervon C, frozen collagen koys. Mine pala koy, ingon ni Zen Plaza, Stefil, Snow Cups, L-glutathione, Tanduay koy. Franz John, Chicks, Magada, hoy. Uy, si Chicks Magada. Kuan ko ni, kauban ko ni sa Hoteliers Club, Centrum yung answer. Hi, Chicks Magada. Si Tonet, DTX 500, Divine, Bewell C, Lino niya Silin. Dugaya koys, uy, Mayra E, collagen, Tanduay koys with Ibana capsule. Ascorbic acid. Sige, answer. Ininig, glutathione. Latigo, 500. Makanindot nagpalit ng latigo nga sa mga gibitok. Sa gibitok, plus Aldrich Paudi Arco capsule, vitamin E. Sige, answer. Dapat kung mag-answer vitamin E, dapat naan na siya pangalan kung unsa na siya nga vitamin E. Red Horse, Myra E, Myra E capsule, Radiant C, Neocell na, collagen, Clau Gomez, Emperador Light. Ilimnon mong daw. Imnon na siguro eh. Myra E, Licit E. Ano yung Licit E? Glutamax, ingon ni Princess Sam. Red Horse, pangpalami og panit para di uga. Neocell collagen, ingon ni Kuya Nonoy. Christine, Potency plus collagen. Ingon ni Renal Giotero Gao, ingon ni Gao kay unsa ni Bioclone? Growy. Laina ni Growy, kaloko kay masakuha ba. Mao na to, Yosana, Jason, hi Jason Canyones, Rico, salamat, Red Horse. Islinda, Dagupan, Anghad is watching. Uy, Islinda, kumusta naman ka? Kumusta na ka, Islinda? Damay ni Islinda, wala pikita. Relomens, Gluta, para sa gibitok, mo yun ang kuan, latigo, parikoy nunoy. Sige, Propan TLC, Ingon Richel, Ria Uchia, Klupo, Rhea, ang kluan ni Rhea kay kuan. Kanang ginainom ni siya pampanindot sa panit sa lalaking sa babae. Snow Cup Glutathione. Nay pangalan mga ingana. Sunmig Light, Myra E, Vitamin E, 7 og sa mga taga Santa Ana National High School, Eskwela og si Agri tayo dito. Wendell Flores, Buskupan. Di ba ang Buskupan para sa nakaigit? Ay kaigit siguro ka. Buskupan mo na to, Yosana. Ang buskupan pang panindot nagpanit nga. Di ba ang buskupan mao man kanang gikalibanga ka? Vitamin C capsule, Myra E, vitamin A. Ronnie Agdon, glutathione. Chicks Magada, Neocell collagen C. Cherry pear na quiz. Royal glutathione, Gluta C. Tanduay capsule. Sa mukha, ano eh. Luminox, Frozen Collagen 2-in-1, Pau X, Puritan's Pride, Silin Plus Multivitamins, G-Detox Plus, all of the above, guys, basta capsule, ingon ni Nick Jones. Ingon ni Chicks Magada kay The Collagen, dili generic, kunwari glutathione, daghan magglutathione. Unsa klase nga glutathione? Unsay brand name. Paracetamol, nya kunwari paracetamol, unsa nga paracetamol? Nga paracetamol nga biogesic, ana. Lecithin lagi na ko is bawang. Walay multiple choice. Ana, kung may multiple choice, patay ko ani. Oy, Joyce Paredes, Geraldine Castro, Jupiter Dagohay Clue, kois. Ang clue nasa botilya, iniinom po ito, kois. Iniinom. Jolene Matan, kois, kanang saktong
Tama. Tide. Ingon si Rico Tide. Bula yung ano eh. Asa kitag Tide nga gibutang og buti ko is angklo nasa buti. Stress tabs capsule Centrum Angela Marie. Azotes France ingon siya Myra E 500. Enervon C Mirasol Aguanta Potency. Profile Atlas. Pondador with heartburn. Pondador with heartburn. Propan TLC tablet ni siya guys. Rhea, kung ano siya guys kanang dili capsule. Di siya tablet, angklo, dili siya tablet, capsule siya. Grabe naman kayo ng clue ano eh. Pero dapat naagin mo ikuan ko sa brand name, Loxwhite, para saan ni Loxwhite? Glutathione, na brand name no. Kuyawag yun ano ni Kevin eh. Maradjog makadaog. Helen Palotes, Jeanette Burang, Mypro Glutathione. Mypro Glutathione. Mypro Glutathione sa muka. Lisit Consays. Para sa anak, Consays na pangalan. So, profile, Pro-Life Atlas. Tiki-tik. Tiki-tik. Ing-ini ni Glutathione, guys. Ing-ini ni Glutathione. Active White Glutathione. Duga. Duga. Lola Remedios Glutathione. Liquid Bitracin. Ala. Kasi liquid bitracin diwa sa manok, wala pang tao ni uy. Para lang sa tao ko isang wala apel ang manok nganong ni bitracin. Ay bitracin diri. Tanini Wonder Plus. Zonrox makaputi wala ko isa. Imno ni mog hikog ka. Relumens Reushape Whitening Pau di Arco Glutathione plus collagen 800 capsule. Ingon pa ni Kit Bacchus. Supplement calcium, ascorbic acid, Jubin, Bakaling, Lux Protect. Frozen collagen kois. Mudaog lagi ko ron awa. Amor, sa pulbos. Sa muka, sa pulbos eh. Immunomax capsule for adults, Mona Lisa Gatas. Ronnie Agdon, G-Detox Plus Capsule Centrum Advanced MX3 Capsule. Ayan. And the winner will bring home kani ko is Pau Liniment, Pau Masahe. Ayan, para sa inyo guys, para sa mga labad og naong. Yan siya, mga premyo guys. Tapos, nakadawat po ka og kuan guys. Mypro! Miracle White, ingon ni Chicks Magada. Active White Collagen, Vitamin C, Thunderbird. Thunderbird. Para sa tao, col, dili na sa manok. Thunderbird. Tanini Wonder Oil. Glutathione capsule. Sige. Actimate ascorbic acid. Battery. Wala kinahanglan ako nagaw. Lahi magpahilot ko is Ronel Joy. Ronel J. Mas labad ka ko is Tamdax. Sani? Gita Fit. Holy water. Iampo ang kait. Ascorbic acid, di alpha tocopherol vitamin A ngon ni Linet, Myra E ngon ni Barbie Sweet Dilama, Prince Archie Riputa. Laina. Ina ba sa GSM Blue Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Tao lagi. Ano na Kings Vita Plus Animal Feed Supplement? Kaya daot. Sa muka ni nag-comment rin. Naingon na nako tanan beauty products sa Mao ni answer DJ Kokoy, Gabon lives with love. Nasa sa buti kois tapos ginainom siya niya, capsule siya kois. Pinaskuhan diha Alaksan IFR. Mag Alaksan IFR targets mini so pin.
Pila ka words na, kois? Actually, nanay naka-answer, kois, pero kulang og brand name. Dapat na brand name. Myra E capsule 400, Pau capsule, Pau glutathione, potency. Loperamide, gikalibanga ka. Ingon ko, pampaputi, pangpanindot og panit, potency, capsules, metathione, Julin, Julin, Ulta Glutaglow, Tagalog or English, lisuda na, English ni siya, kois. Biwings Bautista, regards ko dira, Biwings Bautista, kay na parikois, dira sa Bangkiruhan. Potency capsules, Belo glutathione in stipple with collagen. Biogesic, Chulo Di Guzman, tuba ingon ni Franco. Kay naa lagi sa botilya. Nakakay tuba nga gi-capsule. Formalin syrup. Patsa kukul. Binokulapo. Glutathione complex. Yosana capsule collagen ni Justin Iotilo o Jason Taft. Malbas Mario Bulitas. Bulitas. Uy, gatoy ka. O Yosana Angela Marie. Yosana. Laina ano yung mga nitama dali nga nag-answer. Placenta with advanced supplement. Girly Lozano, na pangalan si Rodel, Myra E vitamins, glutathione plus, Geraldine Amor, charcoal mask. Nasa buti. DJ Gayuman, ni Franz John. Frantro, Frantro, glutathione, nay brand name ba? Nay brand name. Nanay naka-answer pero kulang. Yusana Mega Antioxidant Tablet, Vitamin E Capsule, Revicon. Na Revicon dira ko is. Okay, pa-shout out ko is ingon Justin Itulye, my pro liniment. Tiki-tiki plus for baby. Nonoy, metathione capsule, Amor, sunblock, kois. Jimwell, Lox White, glutathione. Kagang siguro na, kois. Justin, B-Wings, mingaw naman kaayo de kois. Oy, palingke. De Alpha, Supiturol. Red Horse, capsule. Glutathione, Glutapearl. Ingon ni may palapo. Trick last ko, bearing sa pedicab. Snow Cups. Kukoy Martin, Glutathione capsule. Yung ni Sasa Cams. Ni Jam Adorna kay Gito Ultra. Pluribel Intra. Hala, Intra. Vita World, Collagen, Prontro, ingon Jubin, Jeanette kay Skib, Jimwell, Condom, Potency, Collagen Capsule. Nadi kondom nga na capsule, ibutang og buti sa muka. Vitamin E, Glutalin, Nunez, Maria Helen, Myra E with Astaxanthin, Prontrolox White Koy, Ron Mabunga, Mas View Collagen. May mga pangalan. Consensus Glutathione, Kimchi. Stella Marie, Emperador Capsule, Myra 400E. Centrum, ingon ni Rotsiline, Lenmark, kay Lola Remedios, Angela Marie, Ibapang Capsule. Myra E. Pa-shout out, idol ko koy, Julimar Mercontos. Rotsaline, Snow Capsule, Petroleum Jelly, Myra E 400 Capsule, Alpha Topicorol, Charger, ingon ni Cherry Amor, Gluta White, Kojic with Glutathione. Pasana, Kojic with Glutathione, Myra E, dapat kompleto ko is Centrum Complete. Pasana, Epicacent Imnon. Ang clue, naa sa bote, ginainom, pampanindot og panit. Capsule, pero nasa buti. Myra E Ultimate, Tanduay Capsule, Lola Remedios Food Supplement, Snow Cup Glutathione, Vita Plus, Vaccine, Clorox Capsule, Clorox Capsule.
Miracle White Glutathione Nonoy Kevin tambal sa pinakaakan sa ginamos. Shout out Cebu City. Ingon ni Joyce Dalmas Paredes, Lux White Koy Di Alpha, Sasherum Metathione Beer Capsule. Mga palahubog. Mga palahubog. Enerbon Capsule. Kita po ba mga Carmela? Kita po. Beauty Glow Glutathione. Ostrobit Glutathione. Nanay naka-answer isa kois. Daghag naka-answer pero walay brand name. Drive Max with Glutathione. Pro Life Glutathione Capsule. Apple Cider Vinegar. Capsule gani. Ganang vinegar. Nahurot nag-mention. Fish Oil. Mangosteen MX3 Capsule. Lux White. Glutamethatione, ingon ni mix ay ni chicks. Rolled Active White Glutathione with grape seed extra plus vitamin C with approved therapeutic claims. Approved therapeutic claims. MX3 capsule COVID-19 vaccine made in China. Pro Life Atlas Gluta. Mabuntagan lang ko diha ko is wadyoy maka-complete anang answer. Sunrox Capsule, Nature Bound Glutathione Skin Whitening Pills, ingon ni Roby Libunaw. Jom Adorna Placenta with Advanced Supplement ay ambot. Belo, Licit E, Panyawan Capsule 400 grams. Condom Capsule. Pampanindot og panit capsule tapos nasa buti gisulod da diri ngani kagamay ang sudlanan. Multivitamins mineral capsule, my right med ba nito? My right med ba nito? Max Glutathione, St. Peter Glutathione. Nayo St. Peter diri bang tiguang na capsule guys, karika papaya. Kalisod. Dili capsule siya ginagamit gini siya pampaputi, pampanindot og panit. Nanay naka-answer pero kulang og kulang og brand name. Panyawan Capsule Ultimate Lux White Capsule Snow Caps guys. Lotion na ginainom. Buang. L-Glutathione, Floribel, Sudan, ako isa, Dayan Pills, Nature's Crop Glutathione, Enerea Ochea, Nature's Crop Glutathione, Formalin, Collagen Juice. Gago. Collagen Juice. Hurot ang pangalan sa tambak sa butika ani wa. Wagi may klaro. Myra 300 ecois. Complete na tanan di alpha tocopherol acetate. Myra E is made from nature derived vitamin A which is powerful antioxidants. Onsay brand guys. Brand ba? Kunwari, may pro glutathione, may pro vitamin C, mga ingana, may pro na ay Lady Boss capsule. Lady Boss capsule, mga taga Lady Boss guni si Justin ba. Kalabasa capsule, Kujik. Super collagen C, Panamox Forte. Sa manok, mana. Suka whitening. Mataka ulig yawit ng uban binuang kayo. Lux White abrihan na nako kusoy kay hapit na ko malubat. Lah, lubat naman siguro ni. Mapalong ni galit karon. Asa naman ni? Okay. Calcium unsay iyang gi-answer quiz. Basta naay brand name tapos butangi og katong inyong gi-answer dira dagan kay mog answer. Active White Prontro pares ani. Prontro Lux White Glutathione Capsule, Active White Glutathione. Ang haplas sa inyong hinahampol gihimo ng capsule. Ano? Mawali sa radyo. Ang haplas na inyong ginahampol gihimo ng capsule.
Looks White, Rugby, 45,000. Collagen, Neosil Collagen. Feed Capsule, Potency. Pa-shout out kay Berlin, Joaquin, hi Berlin. Jim Parangos, kaming mga lagong. Kois, dili jud mi ka-answer, ana. Champurado Capsule, champion glutathione. Di ba ang champion sabon mo na? Surrender si Chicks. Naanay naka-answer gyud, isa ka buok pero nay nag-answer daghan pero kulang og brand name. Butangi brand name ba? Shout out koy Chemuel, Bilian, Ongado Ace, Centrum Silver, Trinel, Lux White, Capsule Front Row, Jimwell, Lubat Capsule, Jin, LC Bitrasin Capsule. Bitrasin Capsule. Kita kuntiyan guys. MX3 Capsule powered by Altrits, Nature's Bound Glutathione, Metathione, Fish Oil Capsule, Panyawan, Agi, panuhot ang capsule. Joyce, Dimple, Obihero, Okat, Torn Glutathione, is our dietary supplement. Dr. Vita Glutathione, Vitamin C, Pro Life Atlas, Bulak Capsule, Ling Pandoy, hello, Panyawan Orion Juice. Orion Juice. Lux White Enhanced Glutathione, Titan Gel Whitening. Atay mo ng Titan Gel. Lain mo kayo na. Di mo kaging. L-Glutathione Power. Jeffrey Siton watching. Hi, bro. Regards ko kay Drysa dira. Jeffrey Siton. Regards kay Chef PJ o kay Nanan dira. Rob Libuna Active White. Vicks Vapor Rub Juice. Boysen Collagen Capsule. Potency Calcium Capsules. Hapit na. I-consider na lang ng kulang quiz. Uy, dili pwede kay dagan kayo nag-answer. Tapos dapat na brand name pa sana Calbitsi o GC Premier. Dako Capsule, ini ni Capsule, Coil Liniment Glutathione. Binuang mo ng liniment nga glutathione. Uy. Kispirin Capsule, Linima L Glutathione. Kapag ana, naay brand name. Ini ni Capsule, ablihin ako kay galurat akong mata. Ako'y answer. Suka na gigama sa duga sa samad. Ascorbic acid potency. Shout out na lang ko kay Macjean Napinias. Multivitamins in Charlie. Jom Adorna, shout out na lang ko guys. Lisod na kaayo. Watching from Lapu-Lapu. Hello mga Premier Glopapit. Okay, ako na abrihan guys. Let's do this. Let's open it right now mga guys. Okay, open na nato. Birada Capsule. Open na nato guys ha. Answer pa. Basi ahak ka. Nagsigi kong katawa ni mo rin. Sawa diha. Pahak, 50 na yun. Paracetamol, Lux, Glutathione, Ultima. Kumusta naman, Jeff? Naka-answer, Paracetamol, Calpol, Potency with Glutathione. Metathione, Ascorbic acid, Juanteves, Amadilia, Epicacin, Cois, Belo, Glutathione, MX3 supplement capsule, Stress Tab, multivitamins capsule, Yakapsin Capsule, Glutathione Pro Max, Ingon Rap Morales, Jerome, Ascocero, Potency, Vitamins, Marigold, Metathione, Potency, Vitamins, Collagen, Boysen, Collagen Boysen? Di ba sa pintura, wala? Binuang. Okay, ablihin na daw, kois. Basta na siya sa bote, nakakapsul siya ko tapos na brand name. Dagan kay naka-answer pero walay brand name. Naiisa na naka-answer, isa ra ka buok, kailangan ta nako tulo. Na naka-answer isa gyud as in na tama gyud ang answer. Pero ang uban ko is dagag nakatama. Abri na ko is congrats sa modaog. Let's do this. Our winner will bring home our 4 pau-masahe ko is nga Pau Masahe Classic
Pamasahe classic, pamasahe kanay classic. Pamasahe plural. Kani para sa inyo ha, ng panuhuton mo, namoy mga takig, orange scent nga kuan tanawa sir. Ara kani. Pau tapos napoy peppermint kung gusto mo ani ko sa peppermint ko. Ara abrihan na nato ko isa. Tapos napagid may madaogan nga Pau liniment with Piscacho oil. Thank you so much. This portion is brought to us by Pau! Aldrich Pau! Walang aw! Sa Pau! Royal Glutathione! Pang-arthritis kayo. Para gini kay Love Maris. Kung makadaog ka Love Maris ka. Di na mo ni siya. Isukarap ka. Imno ni mo dito. Drive Max. Abrihan na ako ko isa. Open it na. Open it. I will open it right now. Joe Albusero na apas pa o. Ya capsule. Kasi hirap hulaan. Ayan Dandaranan! Ang tamang sagot ay nay naka-answer isa ka buok, the only winner ko is kailangan ta nako tulo kay daghan kay ni sila quiz para sa inyo ha. Tapos makadawat pag yun siya og my pro, live like a pro na speaker. Ala basig makapaas pa mo quiz plus makadawat pag yun siya og 1,000 pesos. Ayan, this portion is brought to us by Pau liniment. Abrihan na nato ko kay matulog na ta. Ariel ascorbic acid bulang bakba. Ara ko iso, laman mo ha. Ang tamang sagot ay charan. Baliktad. Charan. Nature's healthy option nga L-glutathione. Healthy option L-glutathione. Congratulations winner! Healthy option glutathione. Ara Healthy option glutathione. Congratulations winner! Woo! Maraming salamat and thank you for joining our What's in the Box with me, DJ Kokoy Martin, mga koys. Thank you for watching and for supporting and for koys ha. Ayan, our winners, makadawat siya og Pau. Upat ka Pau liniment Pau masahe koys. Congratulations. Makadawat pag yun siya og Pau. Panuhot ang bakba. Ara Pau liniment plus My Pro. Ayan, My Pro. Congratulations, My Pro speaker. Congratulations sa winners nato. Okay kayo. Ang tamang sagot ay L-glutathione nga gikan sa kayo sa healthy options. Congratulations. Panalo ka ng My Pro speaker plus 1,000 pesos plus My Pro plus ang ato ang this portion is brought to us by Pau liniment. Walang aw sa Pau. Thank you so much, Pau. Para sa mga body pain o guban pa mga koys nakabutang diri ako para sa relief of back pains, muscle pains, joint pains, muscle cramps, rheumatism, lumbago, rheumatism para ni siya kay kuan Love Maris. Stiff neck, nerve pain, headache, insect bites, itchiness, minor sprains and strains. Pero kung gusto mo massage lang mga koys, ako babae. May napansin ako babae ang nanalo. Babae po ang nanalo. Ayan, i-review ko lang po mga pamilya. Congratulations and thank you. God bless.